तालियों पेटो. आईच्या दिसाक देवा करी कांतिव्या, आईच्या दिसाक देवा करी कांतिव्या, आईच्या दिसाक देवा करी कांतिव्या. सलिया ताच्या उजवाडा, सल 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 ताच्या उजवाडा, सल 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 ताच्या उजवाडा, सल 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 ताच्या उजवाडा, सलिया ताच्या उजवाडा. बरे कर. सल 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 ताच्या उजवाडा, सल 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 ताच्या उजवाडा. असून सल 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 ताच्या उजवाडा, सलिया ताच्या उजवाडा. तालियों पेटोन. आईच्या दिसाक देवा करी कांतिव्या, आईच्या दिसाक देवा करी कांतिव्या, आईच्या दिसाक देवा करी कांतिव्या. आस्या आस्या ताच्या उजवाडा, हास 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 ताच्या उजवाडा, हास 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 ताच्या उजवाडा. हा हा हा. हास 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 ताच्या उजवाडा, आस्या ताच्या उजवाडा. एकामेकाक पळून. हास 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 ताच्या उजवाडा, हास 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 ताच्या उजवाडा, हास 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 ताच्या उजवाडा, हास्या ताच्या उजवाडा. आईच्या दिसाक देवा करी कांतिव्या, आईच्या दिसाक देवा करी कांतिव्या, आईच्या दिसाक देवा करी कांतिव्या. नाश्या नाश्या ताच्या उजवाडा, नास 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 ताच्या उजवाडा, नास 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 ताच्या उजवाडा, नास 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 ताच्या उजवाडा, नास्या ताच्या उजवाडा. नास 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 ताच्या उजवाडा, नास 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 ताच्या उजवाडा, नास 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 ताच्या उजवाडा, नास्या ताच्या उजवाडा. हुड 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 ताच्या उजवाडा, हुड 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 ताच्या उजवाडा, हुड 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 ताच्या उजवाडा, हुडया ताच्या उजवाडा. नास 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 ताच्या उजवाडा, नास 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 ताच्या उजवाडा, नास 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 ताच्या उजवाडा, नास्या ताच्या उजवाडा. हास 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 ताच्या उजवाडा, हास 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 ताच्या उजवाडा, हास 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 ताच्या उजवाडा, हास्या ताच्या उजवाडा. माग 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 ताच्या उजवाडा, माग 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 ताच्या उजवाडा, माग 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 ताच्या उजवाडा, मागिया ताच्या उजवाडा. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्व आम्ही बसूया. मोगाळ भाव-भयणींनो, या घडी पवित्र साक्रामेंता जेजू खरोच हजर जाता. या पवित्र साक्रामेंतांत जेजू येवचो वेळ हो. तर सर्व आमी त्या देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक स्वागत करताना आमचे ते कितें आसा, आमचे ते उणेपण कितें आसा ते सर्व ह्या वेळा उडगासाक हाड आमी ह्या घडये समर्पण करया. सोम्या, ही घडी तुवें आमकां दिल्याक तुका आमी अर्गां दिता. सोम्या, तुजो मोग आमी करता. सोम्या, तूं कितलो बरो जेजू. आमकां तूं राखून आसाय. हर एक घडये तूं आमकां राखून आसाय जेजू. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुका हांव वर्गां दिता जेजू. दोळे आमचे दांबिया आणि या गायन आमकां सोम्याक समर्पण दिवन आमचे कष्ट दुःख सोम्याक समर्पण दिवन. सोम्या, या कष्टामध्ये, या दुःखामध्ये हांव तुजो मोग करता जेजू म्हूण आमी व्हडल्या ताळ्यान हें गायन गावया. तुजो मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां. तुझ्या पाया थळार रावतलो, तुझे वाटेन हांव चलतलो. तुझी सिंगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसना, तुझ्या पाया तळार रावतलो. तुझे वाटेन हांव चलतलो. तुझी सिंगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसना. तुका हांव अर्गां दिता. तुका हांव अर्गां दिता जेजू. तुका हांव अर्गां दिता आतांनी सदां.
तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझी वाटे नाव चलतलो तुझी संगी हांव रायतलो हांव फाटी सरसना तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझी वाटे नाव चलतलो तुझी संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसना तुझ्या पाया तळा रावतलोस जेजू एक घडी भर आमी दोळे धांपया तुझ्याच पाया तळाक तुझ्या सांगाता हांव चलता जेजू तुझ्या पाया तळा हांव रावता जेजू तुझे संगी हांव गायता जेजू मोगाळ बाबडीन ह्या घडी बोब मारन आमी सांगया जेजू तुझ्या पाया तळा हांव रावता म्हाका पयस वचूंक सोड नाका जेजू तुझ्या लागींच म्हाका दवर जेजू तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटे नाव चलतलो तुझी संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसना तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटे नाव चलतलो तुझी संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसना हालेलुया 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 तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आतांनी सदा तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटे नाव चलतलो तुझी संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसना तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटे नाव चलतलो तुझी संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसना हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया जेजू हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. to Jesus. Praise you, Thank Jesus. you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Yeah, brothers and sisters, we are beginning the adoration of the physical healing. म्हणजे मुगाड भावनांनी बिन आम्ही सुरू करूंक येता कुडीचे पेकवणीचे अरदान. We are inviting the presence of the Lord into our midst. आम्ही या वेळार सोम्याच्या हासरपणाक आमचे मध्ये स्वागत येवकार दिता. Our Lord is the one who cares for us. आमचो देव जावन आसा तो कोणाक आमची काळजी आसा. It is not by chance that we are in front of Him during this week. या हफ्त्यांत अकस्मात आम्ही येवंक ना. It has been our God's choice. ते जावन आसा आमच्या देवाचे विसवणे. He wants to transform our life. ताका जाय आमचे जिवीत बदलूंक. He wants to deliver us from all the bondages of the evil ताका one. जाय सगळे मेळे बंदपासातावन आमकां सुटका दिवंक. He wants to free us from all the demonic powers. सगळे मेळ्या आत्म्याच्या सत्तेतावन आमकां सुटका दिवची कुशी जेजूची जाल्या. He wants to heal us of every physical iniquity. आमच्या कुडींत जे कितें पिडा आसा ताचे तावन सुटका दिवंक जाय जेजूक. He wants to heal us of every sickness. सगळी पिडा बरी करूंक देवाची कुशी. He wants to heal us of every pain and anxiety. आमचे भितर आसा ती दूख आमचेर आयला ते तळमळे तावन सुटका दिवंक जाय जेजूक आमकां. He wants to heal us of every disease that bothering us. जी पिडा आमचेर आयली आसा ते पिडे तावन बरें करची कुशी जेजूक जाल्या. No matter how impossible it seems for घडये us. ते आमकां कितेंच घडचें ना म्हूण दिसात. The Lord makes a question to everyone here. हांगासर आसले जण एकल्याक सुमी देव एक सवाल करता. The question he asked to the two blind men in Matthew chapter 9 verse 28. माते 22:9-28 वळींत जेजून हे सवाल ते दोगां कुड्ड्यांक केलें. These two blind men were following Jesus in his way. जेजूच्या वाटेन ते दोग कुड्डे ताका ताचो पाटलाव करून आयले. While they were at home, Jesus asked them, "What shall I do for you?" जेन्ना ते जेजू लागीं येवन पावले जेजून विचारलें तांचे लागीं तुमचे पासत आमी कितें करूं. Then they replied, "Jesus, we want sight." आनी तेन्ना ते म्हणूंक लागले जेजू आमी पळोवंक आशेता. Then Jesus asked them, "Do you believe that I can heal you?" तेन्ना जेजून विचारलें तुका बावडटा आसा की म्हज्यान तुका बरें करूंक जाता म्हणून. Today Jesus is asking you, "Do you believe that I can heal you?" आज जेजू तुजे लागीं विचारता सांग म्हाका तुका बावट आसा की तुका जेजूच्यान बरें करूंक जाता म्हणून. What is your reply to the Lord's invitation? ती तुमची साप आयकूंक ना भाव भयणांनो जेजूच्या आमंत्रणाक तुमची साप कितें जावन आसा. Do you have faith enough that your God can heal you? सांग म्हाका तुका फावो तितलो बावट आसा की तुज्या देवाच्यान तुका बरें करूंक जाता म्हणून. We individually answer that to the Lord. खास कितरान आज सोम्याक साप दिवया. Let our answer be what those two blind men answered. जाव आमची साप त्या दोगांनी त्या वेळार दिल्ली. They answered, "Yes, Lord, we do believe that you can heal us." जाप ताणी दिली वय सोम्या आमी विश्वासता की तुज्यान जाता आमकां बरें करूंक. Let this be the answer as we invite the Lord's presence in our midst. या वेळार जेजूच्या हाजरपणाक आमचे मध्ये आमी येवकार दिताना हीच जाव आमची साप. Remember, we are inviting the same Jesus who walked on the face of this earth 2000 years ago. 2000 वर्सां आदी जेजू चल्लो या संवसारात त्याच जेजूक ह्या वेळार आमचे मध्ये स्वागत दिता. No one who came to him in faith did not disappoint. कोण बावटतान ताचे लागीं आयलो निराशेन फाटी वचूंक ना. He will not disappoint us today. आयचे हे दीस आमचो सोमी देव आमकां निराश करिना. Let us cry out in all faith and say to him, "Lord, heal us." या वेळार व्हड बावटतान ताका आमी उलो मारुया आनी सांगया सोम्या म्हाका बरो कर. Lord, I do believe you. Heal me, Lord. सोम्या तुजेर म्हजो बावट म्हाका बरो कर. Dear brothers and sisters, with this prayer, let us welcome Jesus into our midst. या मागणे आमच्या काळजान मनांत घेऊन भाव भयणांनो जेजूक आमचे मध्ये स्वागत दिवया येवकार दिवया. Let us all kneel down and welcome Jesus into our midst. सगळी आमी दिंबी घाली आनी जेजूक आमचे मध्ये स्वागत दिवया.
सर्गिंच्या सरपडून तुका मान करता आराधनाने वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता हे जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका मान करता आराधनाने वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता हे पवित्रत्म्या तू स्वर्गीच्या सरपडून तुका मान करता आराधनाने वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता हालेलुया सगळी सांगत एका ताळ्या हालेलुया 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 सगळी वडलान वडलान अर्घा दियात साता तिथलं वडलान हालेलुया जेसू 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 हालेलुया 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 Dear brothers and sisters, please be seated. सगळी आम्ही बसया भाऊ भयणांनो. Our Lord is present in front of us in the form of this white bread. Dove unde rupar hazira samso deiv amche mode. Jesus is present in the form of this white bread. Dove unde rupar jeto hazir asa. 2000 years ago, he came in the form of a human being. 2000 वर्षा आधी मनुष्य रूपार आयलो तो. Today, he is present in front of us in the form of this white bread. आज दove unde rupar आमचे मध्ये हाजीर आसा. The same person, the same power, the same strength is present in front of us. तोच देव तीच सकत त्यांच बोळ या वेळार आमचे मुखार आसा. Let us open our eyes and see Jesus. या वेळार उक्ते कर तुझे डोळे म्हज्या भाव भयणी आनी जेसूकच पळय. See Jesus in this white bread. दव्या उंडे रूपार ताका पळय.
Jesus says, I am the living bread that came down from heaven. जेसू म्हणटा हांव तो जिवो उडो सर्गातावन देवलो तो. Jesus is the one who quenches our hunger. जेसू जावन आसा तो कोण आमची तान भूक भागयता. Jesus is the one who quenches our thirst. जेसू जावन आसा तो कोण आमची भूक तान भागयता. Today he is in front of us in order to quench our hunger and thirst. आज जेसू आमच्या मुखार आसा आमची तान भूक भागोवंक. Let us say to Jesus about what we are hungry in our life. आज कसले वस्तूंक लागून आमी भुकेले आसा ती कवार आमी जेजूक सांगया. We are hungry about satisfaction in our life. आमच्या जिवितांत फावो ती दादोसकाय ना देखून आमकां भुगतान लागता. We are hungry about fame and respect in our life. आमच्या जिवितांत आमकां जाय मान. Let Jesus come into our life and quench all hungries in our life. ह्या वेळार आमकां आसा ती भुगतान सगळी भागोवंदी जेजू आमच्या जिवितांत भितर सरून. Let us Jesus come into our life. ह्या वेळार जेजू भितर सरून दी आमच्या जिवितांत. The same Jesus who turned water into wine is present in front of us. तोच जेजू कोणे उदक असलें वायन जावन बदलले ह्या वेळार आमच्या मुखार हाजीर आसा. In the same Jesus who satisfied the people with better wine is present in front of us. बरो तो नवो तो सोरो दिवन लोकांक दादोस केल्लो जेजू आमच्या मुखार आसा. Let us adore him, let us thank him, let us praise him. आराधना करया ताका वाकणी दिवया ताका दिनवास सुया. The same Jesus who multiplied 5 loaves and 2 fishes is present in front of us. तोच जेजू कोणे 2 मासल्यो आणि 5 उंडे जायते करून लोकांक दिले तो आमच्या मुखार आसा. The same Jesus who opened the eyes of the blind people is present in front of us. कुड्यांक दिश दिल्लो जेजू आमच्या मुखार हाजीर आसा. The same Jesus who opened the ears of the deaf and dumb person is present in front of us. बऱ्याचे कान आणि जीभ मोन्याची उक्ते केलो जेजू आमच्या मुखार हाजीर आसा. Let us adore him, let us thank him, let us praise him. ताका आराधना करया ताका दिनवासुया ताका वाखणुया. The same Jesus who healed the paralytic man is present in front of us. तो जेजू कोणे आरकाराक ताणे बरें केलें आज आमच्या मुखार हाजीर आसा. The same Jesus who healed the lepers is present in front of us. कोडकाराक बरो केल्लो जेजू आमच्या मुखार हाजीर आसा. The same Jesus who raised the only daughter of the Jairus is present in front of us. जायरसाच्या एकल्याच दुवेक बरो केल्लो जेजू आमच्या मुखार हाजीर आसा. Let us praise him, let us thank him, let us adore him. ताका आमी आराधना करया ताका दिनवासुया ताका वाखणुया. The same Jesus who raised the only son of the widow of Naim is present in front of us. नाईन गावांत त्या एकल्याच भुरग्याक त्या विधव बायलेच्या अंतरल्याक जीवन तुटयलो जेजू आमच्या मुखार आसा. The same Jesus who raised the Lazarus from his tomb is present in front of us. फोडांत मोडणाची न्हीद न्हिदल्ल्या लाजराक मोडणांतावन उठयलो जेजू आमच्या मुखार आसा. He is present in front of us to make wonders in our lives. जेजू आमच्या मुखार हाजीर आसा अजापा करूंक आमच्या जिवितांत. He is present in front of us to heal us from all our sicknesses. आमच्या मुखार तो हाजीर आसा सगळे आमचे पिडेतावन आमकां सुटका दिवंक. He is present in front of us to give us life abundantly. जेजू आमचे मध्ये हाजीर आसा दिवंक आमकां सुबामपणाची जिवीत. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, look at him and let your focus remain on him. या वेळार जेजूकच पळय म्हज्या भाव भयणी आनी सगळे तुजें ध्यान मन ताचेरच आसूं. Our Lord is lovingly looking at us. आमचो सोमिदेव व्हडा मोगान आमकां पळयत आसा. He says, my child, I have seen all your pain. तो तुका सांगता म्हज्या भुरग्या सगळी तुजी दूख हांवें पळयल्या. I have seen all the tears that roll down on your cheeks. तुज्या दोळ्यांत हांव देवलें एक एक तें दूख हांवें पळयलां. I have counted them all. तें हांवें मेजलां. We are in front of the Lord who counted all our आमी pains in our life. आमी आसा आमच्या सोम्या मुखार कोणे आमच्या दोळ्यांतलें एक एक तें दूख पळयलें आसा मेजलां. He is the one who have counted all our tears that roll down on our cheeks. तो आसा कोणे आमच्या दोळ्यांत हांव देवलें एक एक तें दूख मेजलां.
Jesus is the one who counted them all. जेजूस हांव आसा तो कोणें तें सगळें मेजलां. Jesus says, I know you more closely than you know yourselves for me. जेजू म्हणटा तुका हांव चड बऱ्यान वळखता, चड बऱ्यान म्हाका तूं वळखता त्या चड बऱ्यान. Do not be anxious, do not be worried. आकांत बोगा नाका, तळमळा नाका. I know it all that you had to go through. तुज्या जिवितांत तुवें कितें सगळें अनुभव करूंक पडलां तें हांव जाणा. I have decided to heal you. हांवें तुका बरें करची कुशी व्हेल्या. I am taking charge of your life now. आतां हांव तुज्या जिविताचेर अधिकार घेता. I am taking charge of your body. ह्या वेळार तुज्या कुडीचेर हांव अधिकार घेता. I am taking charge of all your organs. ह्या वेळार सगळे तुज्या कुडीच्या सण्याचेर हांव अधिकार घेता. I am taking charge of all your sickness. ह्या वेळार सगळे तुज्या पिडीचेर हांव अधिकार घेता. I am taking charge of all your pain. सगळी तुजी दूख हांव मुचेर घेता. I am taking charge of all the disease that is afflicting you. सगळी ती पिडा जी कितें तुका दर्न त्रास करता ताचेर हांव अधिकार घेता. I am taking charge of everything that is affecting you. सगळी जी कितें तुका त्रास करता ताचेर हांव अधिकार घेता. I am taking charge of you. हांव घेता अधिकार तुजेर. Surrender your whole life to me. तुझे सगळे जीवित म्हाका भेटून दी. That situation, disease, pain and all your worry. ती परिस्थिती, ती दूख, ती पिडा, ती खंत Give it to me. म्हाका दी. I will make you whole again. हांव तुका नव्यान संपूर्ण करता. I will heal you. हांव तुका बरो करता. Give everything to me. सगळे म्हाका दी. Do not be hold back anything with you. आतांनी कितेंय तुज्या मोतींत सांबाळी नाका. I am the God of your salvation. हांव जावन आसा तुजो देव, तुका साल्वासांव दिता तो. I am the King of kings and the Lord of lords. राय रायांचो धनी धन्यांचो. I am the Alpha and the Omega. आल्फा ओमेगा म्हाकाच म्हणटात. I am the beginning and the end. हांव जावन आसा आरंभ आनी शेवट. I have all authority in heaven and on earth. सर्ग आनी संवसारार पदवी सगळी म्हजी जावन आसा. I am who I am. हांव आसा तो कोण आसा. I can make the impossible possible for you. घडना ते सगळे हांव तुज्या जिवितान घडटा. Trust in me and believe in me. म्हजेर पातळी धरून राव. Give me all your burdens. सगळे तुझे बार म्हाका दी. Do not carry them for yourself. आतांनी ते सगळे तुझ्या माथ्यार घेवन रावा नाका. They are too heavy for ते you. तुका चड जड जातले. I can lift all these and heal you. ते सगळे म्हाका जाता घेवंक आनी तुका बरें करूंक. Surrender to me all your worries, anxieties and pain. सगळी तुजी खंत दूख आनी बेजाराय म्हाका दी. Surrender to me all your bad habits and all your disappointments. सगळे तुजे वायट सवय निराशा म्हाका दी. Surrender to your smoking habit. दी तुजी सिगार ओडची सवय. Surrender to your drinking habit. सोरो पिवची सवय. Surrender to me your habits of using drugs. ड्रग्स घेवची वायट सवय. Surrender your mobile addiction to him. मोबायलाचेर सडच वेळ काडटाय सवयच जाल्या ती तुका देवाक भेटोय. Surrender your addiction to the pornography to him. पोसडपण पळोवन रावताय ती तुजी वायट सवय जेसूक भेटून Dear दी. brothers and sisters, surrender everything to Jesus. सगळे जेसूक भेटून दी. Let us raise our hands and thank and praise Jesus and surrender everything to Jesus. या वेळार सगळे जेसूक आमी भेटून दिवया आनी देवाक अर्गा वाकणी दिवया. Surrender, ask Jesus to deliver you from all your addictions and sicknesses. सगळे वायट सवयो, सगळे पिडेतावन जेसू आमकां सुटका दिवं दी म्हण आमी मागुया. Hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व सावलीता, सर्व सावलीता, सोडोस म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. सर्व सावलीता, सर्व सावलीता, सोडोस म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. सगलो जीव
We have surrendered ourselves totally to Jesus. ह्या वेळार आमकां आमी संपूर्ण तरान जेसूक समर्पिल्ले आसा. You have surrendered all our problems to Jesus. सगळे आमचे कठीण परिस्थिती जेसूक आमी दिल्यात. All our problems now belongs to the Jesus. सगळे आमचे कठीण परिस्थिती आता जेसूचे जावन आसात. In the book of Hebrews chapter 4 verse 12. हेब्रेवांक बरयली 4:12 वोळ. That the word of God is powerful. देवाचे उतार जावन आसा बलिष्ठ. Sharper than a double-edged sword. दोन्ही वाटेन पाजलेल्या तरसादी प्रसोड लागता. It is alive and active. ते जिवे आणि क्रियात्मक It cuts all the way through. संपूर्ण तरान खातो होता. To where soul and spirit meet. खंयसर प्राण आणि आत्मा एकठांय जातात. To where joints and marrow comes हाड together. आणि तसो सार सांगाता मेळटातोय. All our desires and thoughts are open to Him. आमचे सगळे अथ्रेग ताचे मुखार उक्ते आसात. His word has the power to do the impossible. ह्या उतराच्यान करूंक जाता ते जे कितें कोणाच्यान करूंक जायना. Book of Wisdom chapter 16 verse 12 and 13. जाणवाया 16, 12 आणि 13 वोळ. No medicine or ointment cured them. कसले वखदा वरवीं ती बरी जावंक नात. They were restored to health by your word, O Lord. बरी ती जाली तुज्या उतरान सोम्या. The word which heals all humanity. उतार ते खंयचे सगळे मनशा कुळाक बरें करता. You have power over life and death. तुका आसा पदवी जिविताचेर आणि मोडणाचेर. You can bring a person to the brink of death and back again. एका मनशाक तुका जाता मोडणाच्या थंडी पर्यंत हाडूंक आणि same- परतून हाडूंक. The same word is in our midst. तोच शब्द ह्या वेळार आमच्या मुखार आसा. The book of Gospel of Mark chapter 5 verse 25 to 34. मार्काचो वांजेल 5:26 वळीतावन 30 आणि 25 वोळ. There we come across a woman with hemorrhage for 12 years. कवार रक्तपाताच्या पिडेचे बायलेची कोण 12 वर्सां तावन कश्टात आली. Because of this disease she had spent all her money. ह्या पिडे तावन बरें जावंक सगळे पयशे But तिणें every- मोडले. But everything was waste. पूर्ण सगळे बेश्टेच जाले. Now she is coming to Jesus. आता ती येता जेसू लागीं. She is coming to Jesus by thinking that with a touch in the tassel of the cloak she could be healed. चिंता तिच्या मनात अशें आसा जर तर जेजूच्या आंगवसाची देगांव आपुटा बरी जातली. With much difficulty she approached and touched the tassel of the cloak of Jesus. व्हडा विश्वासान ती फुडें सरता आपणूक जेजूच्या आंगवस्त्राची देग. Immediately Jesus stopped and asked, "Who has touched me?" घडयेन जेजून विचारलें म्हाका कोणें आपुटलें. It was difficult to find out who has touched कोणी Jesus. जेजूक आपुटला तें सांगचें कशें. But Jesus insisted that somebody has touched and power has come out of him. पूण जेजूक अनुभव जालें कोणें तरी आपणाक आपुटला कित्याक सकत ताचे भितरली बायत सोदली. The woman with the trembling came forward and testified that it is she who touched her. बियान कांपोवन ती बायल फुडें सरली सांगूंक जेजू हांवें तें तुका As soon आपुटला. as she touched her, sickness disappeared. खंयचे कडेन तिणें आपुटलें त्याच कडेन तिची पिडा जाली बरी. Hallelujah. 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 As soon as he touched her, sickness disappeared. खंयचे कडेन तिणें आपुटलें जेजूक त्याच कडेन तिची पिडा बरी जाली. She touched with a purpose. ती आपुट्टा एका इराद्यान. The purpose is to heal from her disease. इरादो जावन आसा बरें जावंक पिडे थावन. If you touch Jesus with a purpose, you also will be healed. जर तर त्या इराद्यान तूं जेजूक आपुट्टाय तर तूंय बरें जाताय. Or you have the faith enough that your God can heal you. सांग म्हाका म्हज्या भाव भयणीनो तुका फावो तितलो बावट आसा की जेजूच्यान तुका बरें करूंक जाता म्हणून. Do you believe that a simple touch can heal you? जेजूचो एक साधारण स्पर्श पर्यंत तुका बरें करूंक शकता म्हणून विश्वास आसा. Touch Jesus with the faith that you can heal from all your diseases. ह्या वेळार त्या बावटान फुडें सर की जेजूक हांव आपडीन जाल्यार म्हजी पिडा सगळी बरी जातवली. Touch Jesus with the faith that you will be delivered from all your bad habits and bad addictions. त्या बावटान जेजूक आपूड ह्या वेळार म्हज्या भाव भयणीक ही सगळ्या वायट सवयेतावन वायट सक्तीतावन तुका सुटका मेळटली. Dear brothers and sisters, let us touch Jesus. Let us experience
healing and deliverance in our life. म्हज्या भाव भयणांनो ह्या वेळार आमी जेसूक आपुडया अनुभव करया सुटका आनी पेखवणी The same word is in front of us. ह्या वेळार तोच शब्द आमच्या मुखार आसा He is Jesus who heals us. तो जावन आसा जेसू कोण आमकां बरो करता Look at him and recognize him. पळय ताका वळखून घे ताका He is the same Lord our God who in John chapter 11 brought Lazarus back to life. तो जावन आसा जेसू कोणे लाजराक मडणांतलो उठयलो The body of Lazarus was buried 4 days back. आनी तो लाजरस मरून ताका निकेपण 4 दीस जाल्ले There was a bad smell since it was decaying. आनी तो थंयसर वास येतालो कित्याक ताचे मांस कुसताले The situation was not just hopeless but impossible to be reversed. परिस्थिती ही बिगडली तितलीच थंय बदलूंक जायना तसली But Jesus called out in loud voice, पूण जेसून व्हडल्या ताळ्यान उलो मारले Lazarus, come out. लाजर भायर सर The dead man became alive तो अंतरलो आता जिवंत उठलो and walked out of the tomb by himself. आपल्याच बोळान पडतावन भायर सरलो The word Jesus speaks has power. जेसू उलयता त्या शब्दाक सकत आसा He speaks to us now in our sickness. ह्या वेळार जेसू आमचे कडेन उलयता आमच्या पिडेंत He calls you by name and tells you be healed. आनी तो तुका नावान उलो मारता आनी म्हणटा बरो जा My son and my daughter, let it be done to you according to your faith. म्हज्या पुता म्हज्या दिवे तुज्या बावटा प्रमाणे जावं तुजे थंय Let us cry out to the Lord in loud voices. भाव बेडानो जाता तितल्या व्हडल्यान आमच्या देवाक आमी उलो मारया Let us scream praises to Jesus with our faith. जाता तितल्या व्हडल्यान आमी देवाची स्तुती करया Let us ask him to heal us right now. आतांच्या आतां तूं म्हाका बरो कर जेसू म्हण आमी उलो मारया If you ask him in faith, it is his promise that he will heal you. बावटान तुवें मागलें जाल्यार ही ताची बसवणी की तो तुका दिता Let us not doubt and cry to the Lord. दुबाव नाका विश्वासान उलो मारया Dear brothers and sisters, now I am going to pray over you. जेन्ना तुमी देवाक स्तुती करतात फादर तुमचे पासत मागणे करता I am praying for you with the authority that is vested to me by the Catholic Church on my ordination. कातोलिक धर्म सभेन आपल्या वडीच्या दिसा आपणाक दिल्ल्या पदवेन I am going to cast out all the demonic powers from you. फादर तुमच्या पासत मागता सगळी सैतानाची सकत नांस जावंक I am praying for you to deliver you from all the bad habits and bad addictions in your life. वाईट सवयो वाईट सकत जे कितें तुजे भितर आसा ती नांस करूंक फादर मागता Now let us all raise our hands and thank and praise Jesus as loudly as we can. आणि आता आमी आमचे हात वयर काडी आनी जाता तितल्या वडल्यान जेसूची स्तुती करया Ask Jesus to deliver us and heal us from all our troubles and difficulties. सगळ्या वायटातावन पिडेतावन सुटका माग आमकां दी जेसू म्हण आमी मागया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 सगळी तोंड उक्ती करात जाता तितल्या वडल्यान देवाची स्तुती करात हालेलुया 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 Jesus
सोसूंक जायना पिडा मुजी म्हाका दोस्ता दूख मुज्या सोसूंक जायना गुण कर जेजू हापूड जेजू गुण कर जेजू हापूड जेजू सगळे मी म्हणया गुण कर जेजू हापूड जेजू गुण कर जेजू हापूड जेजू बोमान म्हणया गुण कर जेजू हापूड जेजू गुण कर जेजू हापूड जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. Dear brothers and sisters, please stand up. सगळी आम्ही उभे राहूया भाऊ बहिणांनो. Let us open our eyes and see Jesus in this white bread. या वेळार आमचे दोळे आम्ही उक्ते करूया आणि जेसूक दवे उंडे रुपार आम्ही पळोवया. Invite Jesus into our heart and mind. या वेळार जेसूक आम्ही आमच्या काळजान मनान स्वागत दिवया. Let us open the doors of our heart to Jesus. या वेळार आमच्या काळजाचे दार आम्ही जेसूक उक्ते करूया. Let Jesus come into your heart and lives there. या वेळार जेसूक आम्ही आमच्या काळजान स्वागत दिवया आणि सांगे जेसू राय तू राज कर म्हज्या काळजाचेर. Now slowly close your eyes and see Jesus with your inner eye. सकास तुझे दोळे बंद कर आणि या तुझ्या भितरले दोळ्यांनी जेसूक पळय. Now you see Jesus with your inner eye. तुझ्या भितरल्या दोळ्यांनी जेसूक तू पळयत आसाय. Jesus is asking you, what shall I do for you? जेसू तुका इसाता कितें करू हांव तुजे पासोत. Jesus is extending his hands and asking you, what shall I do for you? जेसू तुझे हात आपले हात तुझे दिसतात इसाता कितें करू हांव तुजे खातीर. Tell Jesus what all things you needed in your life. सांग म्हाका आतांच्या आतां कितें सगळें गरज आसा तुका जिवितांत तुज्या. You need deliverance, you need healing in your life. तुका जाय सुटका तुका जाय बरेपण. Jesus is asking you, what shall I do for you? जेसू तुका इसाता कितें करू सांग म्हाका. Surrender your head to Jesus. दी तुजी तकली जेसूक. Surrender your brain to Jesus. मेंदू जेसूक भेटून दी. Surrender your severe headache to Jesus. तुजी सोसूंक जायना तसली दूख तकलेंतली जेसूक Surrender भेटून your दी. brain tumor to Jesus. तकलेंत ट्यूमर आसा तो जेसूक भेटय. Surrender your brain cancer to Jesus. तकलेंत आसा ते कॅन्सर जेसूक भेटय. Surrender your Alzheimer's to Jesus. अल्शिमेर्स म्हणली ती तुजी पिडा जेसूक Surrender भेटून the दी. blood clot in your brain to Jesus. तुझ्या मेंदवांत आसा तो क्लॉट या गेटो रक्त असो भेटून दी. Surrender your epilepsy to Jesus. फिट्साची पिडा जेसूक भेटून दी. Ask Jesus to touch you and heal you. जेसू म्हाका हात लाय म्हाका बरो कर म्हण माग. Jesus is touching you and healing you. जेसू तुका हात लायता तुका बरो करता. You feel the soft touch of Jesus in your brain and head. अनुभव कर तुझ्या मेंदवांत तुझ्या तकलेंत जेसूचो स्पर्श. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू हापूड जेजू म्हाका हापूड जेजू गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू हापूड जेजू म्हाका हापूड जेजू गुण कर जेजू हापूड जेजू गुण कर जेजू हापूड जेजू गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू हापूड जेजू म्हाका हापूड जेजू. Surrender your eyes
eyes to Jesus. तुझे डोळ्याचे सुख समर्पण दे Surrender your eye pain to डोळ्यांतली Jesus. दुःख जे सुख समर्पी Surrender your loss of eyesight to Jesus. तुका दिश्ट उणी जाल्याचे सुख सांगे बळार Surrender your cataract to Jesus. कॅटरॅक्टाची पिडा आसा ती जेसूक भेटोवन दी Surrender your glaucoma to Jesus. ग्लुकोमा मुळे तुझी पिडा जेसूक भेटोवन दी Surrender your ear pain to कानांतली Jesus. दुःख जेसूक भेटोवन दी Surrender your blindness to Jesus. तुका दिश्ट उणी आसा ती जेसूक भेटोय Surrender your hearing loss to Jesus. तुका उणे ऐकाता ते जेसूक भेटोय Surrender the infections in your ears to काना Jesus. भितर आसा ते इन्फेक्शन जेसूक भेटोय Surrender your nose to Jesus. तुझे नाक जेसूक भेटोय Surrender your severe cold to Jesus. तुका सोसूंक जायना तसली शेळ आसा ती Surrender जेसूक your भेटोय sneezing to Jesus. तुका शिंको येता ते जेसूक भेटोय Surrender the growth in your nostrils to Jesus. नाकांत आसा ती वाडवळ जेसूक भेटोय Surrender your mouth to Jesus. तुका आसा ते प्रॉब्लेम Surrender your tongue to Jesus. तुझे तोंड आणि जीभ जेसूक भेटोवन Surrender दी the ulcers in your mouth to Jesus. तोंडा भितरले फोड जेसूक भेटोवन दी Surrender your speaking problems to Jesus. उलोवंक जाता ते कश्ट जेसूक भेटोवन दी Surrender your tooth pain to Jesus. दांताची दुख जेसूक भेटोवन दी Surrender the infections in your gum to Jesus. मास्कुटेन मावेंत आसा ती दुख जेसूक भेटोवन दी Ask Jesus to touch you and heal you. या वेळार जेसू लागी माग म्हाका हात लाय म्हाका बरो कर Jesus is touching you and healing you. या वेळार जेसू तुका आपुट्टा तुका बरो करता You feel the soft touch of Jesus in your eyes, ears, mouth and nose. तुझ्या दोळ्यांत तुझ्या कानांत तुझ्या नाकांत तुझ्या तोंडा भितर जेसू आपुट्टा तुका अनुभव कर गुण कर जेसू माका गुण कर जेसू हापूड जेसू माका हापूड जेसू गुण कर जेसू माका गुण कर जेसू हापूड जेसू माका हापूड जेसू गुण कर जेसू हापूड जेसू गुण कर जेसू हापूड जेसू गुण कर जेसू माका गुण कर जेसू हापूड जेसू माका हापूड जेसू Surrender your throat to Jesus. तुझो ताळो जेसूक भेटोवन दी Surrender your throat pain to Jesus. ताळ्यांतली दुख जेसूक भेटोवन दी Surrender your tonsillitis to Jesus. ताळ्यांत गुंडाची पिडा जेसूक भेटोवन दी Surrender your thyroid to Jesus. तुका थायरॉइडाची पिडा आसा ती जेसूक भेटोवन दी Surrender your neck and neck pain to Jesus. गोमटेन मानेन आसा ती दुख जेसूक भेटोवन Surrender दी your spondylosis to Jesus. स्पॉन्डिलोसिस मुळे ती पिडा जेसूक भेटोवन दी Surrender your backbone to Jesus. पाठीचो कोणो जेसूक भेटोवन दी Surrender your back pain to Jesus. पाठींतली दुख जेसूक भेटोवन दी Surrender your disc problems to Jesus. पाठीच्या हाडांतल्यान कितें कश्ट आसा दुख आसा ती जेसूक भेटोय Surrender your heart to Jesus. काळीज जेसूक दी Surrender your heart attack to Jesus. काळजाची पिडा आसा अटॅक जाल्ले आसा जेसूक भेटय Surrender your heart cancer to Jesus. काळजांत कितें कॅन्सर आसा ते जेसूक भेटय Surrender the block in your arteries to Jesus. काळजाच्या शिरांनी आडकोळी आसा ती जेसूक भेटय Surrender your lungs to Jesus. तुझे पोपीस जेसूक भेटय Surrender your liver cirrhosis to Jesus. लिव्हराचे सिरोसिस म्हणली पिडा आसा ती जेसूक Surrender भेटय your liver cancer to Jesus. लिव्हराचे कॅन्सर जेसूक भेटय Surrender your fatty liver to Jesus. फॅटी लिव्हर ती पिडा जेसूक भेटय Surrender your liver cancer to Jesus. लिव्हराचे कॅन्सर जेसूक भेटय Surrender your jaundice to Jesus. काकुय कामीन या हळडुवो रोग जेसूक भेटय Surrender your lungs to Jesus. तुका पोपिसान कितें पिडा आसा ती जेसूक भेटय Surrender your lungs cancer to Jesus. पोपिसाचे कॅन्सर जेसूक भेटय Surrender your breathing problems to Jesus. श्वास काढूंक त्रास जाता ते जेसूक भेटय Surrender your asthmatic problems to Jesus. तुका उस्मोड आसा ती जेसूक भेटय Surrender your TB to Jesus. तुका कितें पिडा आसा ती सगळी जेसूक भेटोवन दी टीबीची Ask Jesus to touch you and heal जेसू you. हात लाय म्हाका बरो कर म्हूण माग Jesus is touching you and healing जेसू you. तुका हात लायता तुका बरो करता You feel the soft touch of Jesus in your heart, liver, lungs, throat and backbone.
Lord. या वेळा तुका अनुभव जाता जेजू तुका आपटा म्हणून तुझ्या काळजांत तुझ्या पोपी सांगत आणि तुझ्या पाठीच्या कण्यांत गुण कर जेजू माका गुण कर जेजू हापूड जेजू माका हापूड जेजू गुण कर जेजू माका गुण कर जेजू हापूड जेजू माका हापूड जेजू गुण कर जेजू हापूड जेजू गुण कर जेजू हापूड जेजू गुण कर जेजू माका गुण कर जेजू हापूड जेजू माका हापूड जेजू Surrender your stomach to Jesus. तुझे पोट जेजू पेटून दे Surrender your stomach pain to Jesus. पोटांतली दूख सगळी Surrender your ulcers in the stomach to Jesus. पोटांत अल्सर आसा ते जेजू पेटून दे Surrender your acidity to Jesus. तुका दम गळ्यांत लासता ते जेजू पेटून दे Surrender all your gastric problems to Jesus. गॅस परताय दुसरी कसली गॅस संबंधित पीडा आसा ती जेजू पेटोय Surrender your kidneys to Jesus. किडनी जेजू पेटून दे Surrender your pancreas to Jesus. तुझ्या पिंताची पोती जेजू पेटून दे Surrender your gallbladder to Jesus. तुझो गॉल ब्लॅडर जेजू पेटून दे Surrender your intestine to Jesus. तुझी अनकिटी जेजू पेटून दे Surrender your digestion problems to Jesus. तुका जिरवण्याची कितें पिडा आसा ती जेजू पेटून दे Surrender your urinal problems to Jesus. मोता संबंधित तुका कितें पिडा आसा ती जेजूक समर्पून दी Surrender the enlargement in your prostate to Jesus. वाडलेले तुझे प्रॉस्ट्रेट जेजूक पेटून दे Surrender your uterus to Jesus. तुझो कुस्व जेजूक पेटून दे Surrender the tumor in your uterus to Jesus. तुझ्या कुस्व्यांत आसा तो ट्यूमर जेजूक पेटून दे Surrender your inner glands to Jesus. तुझे भितरले सांदे जेजूक पेटून दे Couples who could not give birth to a child, surrender their inner glands to Jesus so that Jesus may awaken them. जोडी आसात कोणाक भुरगे अजून जल्मोंक ना ते आपले भितरले सांदे जेजूक पेटोवन दी की ते तांकां नो जीव दितलो Ask Jesus to touch you and heal you. जेजू हात लाय म्हाका बरो कर म्हाका म्हूण उलो मार Jesus is touching you and healing जेजू you. तुका हात लायता तुका बरो करता You feel the soft touch of Jesus in your stomach and inner gland. तुझ्या भितरल्या सांदेनी जेजूचो स्पर्श तूं अनुभव करून आसाय गुण कर जेजू माका गुण कर जेजू हापूड जेजू माका हापूड जेजू गुण कर जेजू हापूड जेजू गुण कर जेजू हापूड जेजू गुण कर जेजू माका गुण कर जेजू हापूड जेजू माका हापूड जेजू Surrender your legs and hands to Jesus. तुझे हात पाय जेजूक पेटोवन दी Surrender your hip problems to Jesus. बेंडांत पेंगटांत आसा ती पिडा जेजूक पेटोवन दी Surrender your hip pain to Jesus. बेंडांत पेंगटांत आसा ती दूख जेजूक पेटय Surrender your knee pain to Jesus. ह्या वेळार तुझ्या दिंबयेंत आसा ती दूख जेजूक पेटय Surrender your joint pain to Jesus. तुझ्या सांदेनी आसा ती दूख जेजूक पेटय Surrender your arthritis to Jesus. तुका आर्थरायटिस मुळी पिडा लागली ती जेजूक पेटय Surrender the numbness in your legs to Jesus. पाय मुय येतात न्हय जेजूक पेटय Surrender your varicose to Jesus. वेरिकोस वेन्स मुळी पिडा आसा ती जेजूक पेटय Surrender the pain in your toe and foot to Jesus. पायान खोटेंत जे कितें दूख आसा ती जेजूक पेटय Surrender your arm and hands to Jesus. तुझे हात आनी पाय जेजूक पेटय Surrender your shoulder pain to Jesus. तुझ्या बुसांनी आसा ती दूख जेजूक Surrender पेटय your shoulder, frozen shoulder to
Jesus. तुझे भूसगट जाला ते जेसूक भेटय. Surrender the swelling in your hands and legs to Jesus. तुझ्या हातापायाने आसा ती सूज जेसूक भेटय. Surrender the numbness in your hands to Jesus. या वेळार तुझे हात मुय येतात ते जेसूक भेटय. Surrender the stiffness in your fingers to Jesus. तुझी बोटां घट जातात ती जेसूक भेटय. Surrender your skin to Jesus. या वेळार तुझी खात जेसूक भेटय. Surrender all your skin allergies to Jesus. तुझ्या खातीची जी कितें एलर्जी आसा ती जेसूक Surrender भेटय. your psoriasis to Jesus. सोरासिस म्हणली तुझी पिडा जेसूक भेटय. Surrender the vitiligo to Jesus. विटिलगो म्हणली तुझी पिडा जेसूक भेटय. Ask Jesus to touch you and heal you. जेसू म्हाका हात लाय म्हाका बरो कर म्हण माग. Jesus is touching you and healing you. जेसू या वेळार तुका हात लायता तुका बरो करता. You all feel the healing touch of Jesus in your hand, legs and skin. या वेळार तुका अनुभव जाता जेसू तुका आपटा म्हण तुझ्या हाताचेर तुझ्या पायाचेर आनी तुझ्या खातींत. गुण कर जेजू माका गुण कर जेजू हापूड जेजू माका हापूड जेजू गुण कर जेजू 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 माका गुण कर जेजू हापूड जेजू माका हापूड जेजू. Surrender all your bad habits to Jesus. सगळी तुझे वाईट सोयो जेसूक भेटून Surrender दी. your drinking habits to Jesus. सोरो पिवची सवय. Surrender your smoking habit to Jesus. सिगार वोडची सवय. Surrender the habits of using drugs to Jesus. ड्रग्स घेवची सवय. Surrender your internet addiction to Jesus. इंटरनेटाचे सडच वेळ काडची ती Surrender सवय. your addiction to the pornography to Jesus. वेळी पिक्चरां पळोवची सवय. Surrender all your ill feelings to Jesus. सगळे तुझे भितरले वाईट अकमानाची बोगणा जेसूक भेटय. Surrender all your inner wounds to Jesus. तुझे भितरले घाई जेसूक भेटय. Surrender all your disappointments to Jesus. सगळी तुझी निराशा जेसूक भेटय. Surrender all your pain and sufferings to Jesus. सगळी तुझी दुःख आणि तुझे कश वळवळे जेसूक भेटय. Surrender all your hatred and anger to Jesus. राग द्वेष जेसूक भेटय. Surrender all your enmities to Jesus. सगळे तुझे दुश्मन काही जेसूक भेटय. Surrender your diabetes to Jesus. सगळी तुझी डायबिटीज जेसूक भेटय. Surrender your blood sugar to Jesus. तुझे साखरेचे लेवल जेसूक भेटय. Surrender your creatine level to Jesus. तुका आसा जितले क्रिएटिनाइन लेवल ते जेसूक Surrender your भेटय. blood pressure to Jesus. प्रेशराची पिडा जेसूक भेटय. Surrender your depression to तुझी Jesus. निराशा जेसूक भेटय. Surrender your all the disappointments to Jesus. सगळे तुझी निराशा जेसूक भेटय. Surrender your mental problems to Jesus. सगळे मानसिक रोग तुका आसा ती जेसूक भेटय. नर्वांची पिडा. Ask Jesus to touch you and heal जेसू you. म्हाका हात लाय म्हाका बरो कर म्हण माग. Jesus is touching you and healing you. जेसू या वेळार तुका हात लायता आनी तुका बरो करता. Jesus is delivering you and from all your bad addictions and demonic power. सैतानाच्या सक्तीचेर कितें तुका एक सवय जाल्या ती आपणावन या वेळार जेसू तुका सुटका दिता. Ask Jesus to touch you and heal you. या वेळार जेसू म्हाका हापोड आनी म्हाका बरो कर म्हण माग. गुण कर जेजू माका हापूड जेजू गुण कर जेजू माका हापूड जेजू गुण कर जेजू हापूड जेजू गुण कर जेजू हापूड जेजू गुण कर जेजू माका गुण कर जेजू हापूड जेजू माका हापूड जेजू.
Surrender all your family members to Jesus. सगळ्या तुझ्या कुटुंबाच्या सदस्यांक जेसूक भेटून दी. All their sicknesses to Jesus. सगळी तांची पिडा जेसूक भेटून दी. All their bad addictions to सगळे Jesus. तांचे वाईट सवयी जेसूक भेटून दी. All their disappointments to Jesus. सगळी तांची निराशा जेसूक भेटून दी. All their anxieties and worries to Jesus. सगळे तांचे राहिल्या ते आकांत आणि निराशे जेसूक भेटून All दी. the hatred and anger in their mind to Jesus. सगळं तांचो राग आणि द्वेष जेसूक भेटून दी. All their enmities to Jesus. सगळे तांचे दुश्मन काही जेसूक समर्पून दी. All their depression to Jesus. तांची निराशाई जेसूक भेटून दी. All their inner feelings to Jesus. तांचे भितर आसा ती बोगणा खंयच्या पेकोणीची गरज आसा ती Surrender जेसूक भेटून all दी. their inner wounds to Jesus. भितरले घाई जेसूक भेटून दी तांचे. Surrender all their mental problems to Jesus. मानसिक रोग कितें आसा तो जेसूक भेटय. Surrender all their inferiority complex to Jesus. सगळे तांचे उणेपणाची रेतेपणाची बोगणा जेसूक भेटय. Surrender all their evil addictions to Jesus. सगळे ते वाईट सवयो जेसूक भेटय. Surrender all their bad habits to Jesus. सगळे तांचे वाईट सवयो जेसूक भेटय. Surrender their drinking habits to Jesus. सोरो पिवची सवय जेसूक Surrender भेटय. their smoking habits to Jesus. सिगार वटची सवय जेसूक भेटय. Surrender their drugs addiction to Jesus. ड्रग्साची आकर्षण तांका आसा ते जेसूक भेटय. Surrender their internet and mobile addictions to Jesus. इंटरनेटाचेर मोबायलाचेर सगळो वेळ बसची ती तांची वाईट Surrender सवय. their addiction to the pornography to Jesus. तांका पोस्टे पण पळोवची सवय आसा जाल्यार जेसूक भेटय. Ask Jesus to touch them and heal them. जेजू हातलाय म्हाका बरो कर म्हाका म्हण उलो मार. Jesus is touching them and healing them. ह्या वेळार जेजू तुका आपुट्टानी जेजू तांकां आपुट्टानी बरो करता. They all feel the soft touch of Jesus in their body now. ह्या वेळार तांच्या कुडींत अनुभव करता ती तो स्पर्श जेसूचो. गुण करी जेसू तांका गुण करी जेसू हापूड जेसू तांका हापूड जेसू गुण करी जेसू हापूड जेसू गुण करी जेसू हापूड जेसू गुण करी जेसू माका गुण कर जेसू गुण कर जेसू तांका गुण कर जेसू. Dear brothers and sisters, once again, surrender ourselves and ask Jesus to heal us and deliver us from all sicknesses and diseases. या वेळार भाव भयणांनो आमकां आमी संपूर्ण काही जेसूक समर्पी आनी ह्या सगळ्या पिडेतावन वाईट सवयेतावन मेळेपणातावन देव आमकां सुटका दिवं म्हण मागया. With this prayer, let us raise our hands and thank and praise Jesus as loudly as we can. हे मागणे आमच्या काळजान मनान धरून जाता तितले व्हडल्यान देवाची स्तुती करया. Hallelujah. हालेलुया 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 जेसू 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 गुण कर जेसू गुण कर जेसू 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 हालेलुया 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 गुण कर जेसू हापूड जेसू 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 हालेलुया Dear brothers and sisters, please kneel down to receive the final blessing of the Lord. या वेळार सगळी आमी दिवडी घालया आनी जेजूचे बेसांव आमी स्वीकार करूया. येद्या वोडा Sacramenta सस्नाग्नमान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती
भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या हरसिताव तुका दोगाच्या स्पिरिता समा समी ना वाढता Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise to Jesus. Praise you, Praise Jesus. to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, please stand up. सगळी उभे राहूया भाऊ बहिणांनो. Let us clap our hands and thank and praise Jesus. फोर्सान आवाज करून थाळी मारून देवाची स्तुती करूया. Dear brothers and sisters, our physical healing adoration is over. भाऊ बहिणांनो आमच्या कुडीच्या पेकवणीचे आराधन संपले. This hour was an hour of blessing for each one of us. हे वोर जावन असले बेसावनी भरलेले वोर आमकां जणिकल्याक. Some of you are healed from your physical illness. कुडीन कितें तरी पिडा असली ती बरी जाल्या. Some of you are healed from your inner wound. भितरले घाय बरे जाल्यात. Some of you are filled with peace, joy and happiness. कोणाक शांती समाधान मेळ्ळे आसा. There are people who are healed from their physical illness. कोण आसा आमच्या मदेगात कोणाक कुडीन कितें तरी बरेपण अनुभव जाता. Some of you are healed from your severe headache. तो सोसूंक जायना तसली दूख असली तकलेंत आतां बरी जाल्या. Some of you are healed from your tumors in your body. कितें तरी मासाचे मुदे असले ट्यूमर असले कुडीन ते तुमकां अनुभव जाता ह्या वेळार ते नंस जाले. Some of you are healed from your knee pain. दिंबींत दूख असली दिंबी घालून पळयात परीक्षा करून पळयात ती तुमची बरी जाल्या दूख. Some of you are having better eyesight now. थोडी जाणां दिश्ट बरी जाल्या वॉकलां काडून पळयात. Some of you are healed from your gastric problem. गॅस भरतालो पोटांत पूण आतां बरेपण आसा. All those people who are feeling that they are healed from your physical illness, please raise their hand. कसली तुजी पिडा पेकवणी तुका मेळ्ळ्या बरेपण मेळ्ळा पिडा बरी जाल्या म्हूण विश्वास आसा जाल्यार हात सारको वयर काडात. There are many people who are feeling that they are healed from their physical illness. गोवन पळयात भाव भयणांनो म्हाका दिसता सर्तीक हात वयर आसात. Let us clap our hands and thank and praise आवाज Jesus. करा ताळयांचो. आवाज ताळयांचो. इल्या फोर्सान आवाज करात. There are people who came with a heavy heart here. हांगासर काळजांतवर भार घेवन असली आसात. There were a lot of disappointments, inner wounds, anger, hatred, etc. in their life. भितरले आंतरिक गाय असले दुःख निराशा राग असलो. Some of you are thinking of suicide. जीव काबार करची चिंतना येताली. All those people now feel that they are relieved from their problem. पण आता अनुभव जाता तसले प्रश्नांतून तुमकां सुटका मेळ्ळ्या. All those people who now feel relief in your life, please raise your hand. कोणाक मोतीक समाधान भोगता हात वयर काडात भाव भयणांनो. मोतीक समाधान भोगता शांती भोगता संतोष भोगता भार गेला. There are many people who feel relief in their life. ह्या वेळार तुमकां ती सुटका अनुभव जाता तुमचे भितर. Let us clap our hands and thank and praise हात वयर Jesus. काडून जाता तितल्या वडल्यान ताळयो मारया भाव भयणांनो. There are also people who feel that they are not touched by God, they are not healed by
God, they are not delivered from their bad habits. आणि थोडी जाणां चिंतात अरे सगळ्यांकी बरेपण मेळ्ळें म्हाका कित्याक मेळूंक ना. You don't worry, you are in the process of healing. तुम्ही कांय भियेनाकात देवान आपलो पेकोणेचो वावर तुजे थंय सुरू केल्लो आसा. Jesus is healing you. Continue to pray. तामान आसतना जेजू तुका बरें करीत आसा. तामान आसतना तुमी मागात. At the time of Jesus also there were people who were healed while they were going back to their home, and some were healed after reaching their home. जेजूच्या काळारी थोडी जाणां आसात कोण पिडेस्त आसली पूण गाराब्याच्या वाटेर बरी जाली जेजूक मेळटाना न्हय. You also will be healed. You also will be delivered from your evil addictions at the proper time. फावो त्या वेळार सारके त्या वेळार तुका सगळे तुज्या वायट सवयेतावन आनी पिडातावन बरेपण मेळटलें. Don't be worried. Don't be disappointed. खंत नाका निराशाय नाका. Let us once again, let us all clap our hands and thank and praise Jesus. नव्यान ताळयो मारून देवाची स्तुती करया. इल्लो आवाज येवं. ताळयांचो आवाज जोर जायत वचो, चड जायत वचो. जेजूक अर्गां दिता, जेजूक ताळयांची भेट दिता हांव. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. to Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ताळयो पेटवून Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, Jesu, tu makan chai. Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, tu makan chai. Anybody? Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, Jesu, tu makan chai. Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, tu makan chai. Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, Jesu, tu makan chai. Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, tu makan chai. To मुझे दैया सा, तो तुझे दैया सा. तो मुझे दैया सा, तो तुझे दैया सा. सर्वात जियेता. तो मुझे दैया सा, तो तुझे दैया सा. तो मुझे दैया सा, तो तुझे दैया सा. सर्वात जियेता. Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, Jesu, tu makan chai. Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, tu makan chai. Perdan. Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, Jesu, tu makan chai. Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, tu makan chai. To मुझे दैया सा, तो तुझे दैया सा. तो मुझे दैया सा, तो तुझे दैया सा. जगलो नहीं जियेता. Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, Jesu, tu makan chai. Jesu, Jesu, Ryan Sarai. Jesu, tu makan chai.